uyu munyagwa noneho ndimo kubona bapostinga, nabonye umuntu wese yamushizeho nimba gicacu yapfuye, none yoba yapfuye ntambwire amanyanga se gicagira kuyopfaga ntavuge. Ndababwira ati nza mbona bitewe n'ukuntu abantu twabanye ntibaze ku kiriyo canje, ariko nobagaye sariya yitwa nde Rugumbuguza, kandebega nimba mufatisha mubwire bamupostinze ko bararira byagenze gute. Kandebe abantu bose Sumurezi yaba yapfuye ntavuge, akabagabo b'imfura bari mu gukenyuka ariko ntibavuge, ariko nimba agiye akiri muto gica umushashura muhitanye, none uko nivya bitenga azayirwa yikorera. Oya reka ndebe mubaze nimba yapfuye. Azatinda nko kuyifata. Niko yo ariko Rugumbu wanshizeho karere yikuramo ko ndakumva. Abarushizeho karere nakwitse muri ekuteri. Waroshize muri ekuteri? Aho ariko sha twabanye nabi. Oya niki cyabaye? Ariko none ndatangaye. Wowe aho umuntu uwopfiwe ntiyopfa avuze twapfuye ikisha. Ariko twapfuye ninde wapfuye? None se Rugumbu ko nzi ko twabanye neza nta kibazo hagati yanje nawe twigeze tugirana, ni gute upanga ibirori bya gatatu ntumbwire icya mbere ga waragikoze waravuze, icya kabiri warashatse, icya gatatu urapfuye ntuvuze, wishwe niki? None ukumva amagariye mu kaburi kavugaga nabi ngo bari mu gupfaga bahagaze ndi mu kubyumva. Noneho nagize ikibazo nzi kuri inshuti yanje cyane, nabonye abantu benshi bagupostinze kandi bagupostinga bashiraho amarira. Noneho ndibaza ko Rugumbuguza twabanye neza, Rugumbuguza twabanye kwitara, turambuka turajabuka tuja kugihuha, turinuka tuja ku ndondo hagati, turakomeza mukamanyura mukanono sinovuga nuko mu gatsintsino ntahabaho naho tuba twarabanye kwita. Oya yewe isekana ukuri kw'Imana nababaye titwabanye nabi. aho Ariko ikibazo nagize ni gute upfa ntumbwire, siwe nazambwira ejo bundi ngo n'ikiriyo cawe bogikorera hagati na hagati muri mayimayi nuza kubera ukuntu twabanye. Sha wowe utantumiye ukunje mfuye woza kandi utaje no kugayasha. Ariko si kibazo nibaza ni gute upfa ntuvuge. Nanjye nabonye abantu bashira kuri stade nyine bashira utuntu twamarira, ariko sinzi abantu bakwiza urupfu. None ni ukubera iki bagupostinze cyane? Ubu ngubu imitima y'abantu irahagaze, abantu bari mu kugenda ubutitse, turi mu bihe by'imperuka. Oya ariko sema tu ukuyoboye ko nari maze imyaka 9 ntazarasha. Aho none wabyaye amarira, wabyaye amarira. Umugore yarayabyaye kandi yanabyara amahasha 3. Niyo mpamvu abantu banshize ku nani, banshize kuri stati bakaza bashira amarira, n'amarira y'ibyishimo sa amarira y'urupfu. Umugore yabyaye amahasha 3, uzi ko yamaze imyaka 9 ndabyara, buri myaka 3 Imana yagiye nimva mu mwana bazara 3. Aya n'amarira y'ishimo sha. Rekaga umuntu yiruhutse, ariko gana none niyo wari kugenda nari kubabazwa n'ijana Siberi kiri mu kudutangira. Ko napfuye wamuze mu kiriyo caje. Ni kandi nje taje mu kiriyo cawe ngaye. No kugayasha n'ukuri no ubona abandi bantu baje mu kiriyo n'amarasinko ubonemo no kugaya nanje sinozuba mu cawe.
mugani wa wundi ngo iwe akeneye gushimira abantu bazoza ku kiriyo ciwe ati ya tuzogashimira mu kaburi jemfe nyuma yawe ko wangoye ngo reka ngo je muzopfe ngo mbere none nariho mpange ku kiriyo canje cobera ko mu mikarati kubera kwino ino nabonye iraranga atabi gitaka kibi cyane habe n'irusororo nabonye habe gitaka kibi ariko mu mikarati habe gitaka ciza umuntu bo mushiramo na Yesu agarutse akabayuzuka vuba kuko kurani igitaka cirangata n'irusororo ni cya gitaka kiba gikomeye n'umukizaje kuko ibomora jogorana kugira ngo uve mu isanduka ariko kiracu bacu kiza kiba kicoroha bitewe n'akavura kaba karahaguye umuntu akavuga ngo ariho nanone apanga ikiriyo ariho kizobera ahubwo ko ndagira ngo mbwire ba Matayo na ba Semahuru ngo tuze kugitegurira nibyo nanza mvuga umugani we yandirimbo y'abana biriya bavuze ngo nzi ko umucunguzi wanje ariho umunsi umwe tuzogenda nanone dushatse two kwitegura tukaba dupanga imva cyane kabisa oyaye ubwo ukiriho ni amahoro wenda hari wonisho n'aya madeni yanje nari mfite uruhuha ko wagiye ujanye amadeni yanje ese nojana ideni ryawe ahubwo ubwo unyongera izindi kugira ngo ngure ifu y'abana y'igikoma y'umudamu y'igikoma uyo duhuza tw'abana bamwe baza ari batatu wa ariko sha uzotuma umuntu none nakwifuriza gupfa ukukera uko shandi we no gomba kuyandi wa abana bamwe baza ari batatu none hari kamwe kaje kavyibushe ko ndabona ko iyo ngura nongera biraka kugira ngo ikendere ndakurahiriye hakababyaye nk'inyana bamwe baza ari batatu amahasha abakandi bose nabahungusha ya onkwa nukuri hasubire ntamishuge ariko gabaza bavuga ngo ibintu by'amadeni nimba waranakopshe Airtel cyangwa Safaricom cyangwa MTN ugapfana iryo deni ijoro uzoryumva mu matangazo kubika arye umutwe ideni nzori kwishura kabisa kandi guze kuza no guhembuzane no kugafuka igikoma uze guhemba dore abantu bari ko binjira mu nzu reka mbanze mbaramutse nawe uze kuhagira nta kibazo rwose we nta kibazo isukari yarapanze umuntu yozana n'umunyu azabuhire nanone dore hari no mu kuba izuba ryinshi cyane nta kibazo ni karibu kabisa asandi yego uyu mugabo nari nzi ko yagiye none aracariho yaranjanye ideni abantu bari mu gukanga abantu akabavuga ngo bakamashira amarira umuntu utagitandukanya amarira ibisi utahaye ureba umuntu iriye twe umuntu yakazariraga yishimye ukabibona no ku maso rwa Paulo wandikiye Timote aramubwira ati ngo aza kumbura amarira yakumva ibyishimo nanje ari kwino kuri WhatsApp azamashiro tuntu twayaturira ntamenye nimba umushasha nawe nugenda uraduhekuye oya yereka nanje ndebe nimba nonyarukira kwa mwana Matayo kamuramutse ariko imitima kera yari ikutse Imana ishimwe cyane n'ukuri kose reka mbe nkugende